July ni som tidam turo puizara ti dam theina tlai lama ni tlak nu chuan damlo zong le ram hoi man te hnen an ron hruaya a khuain kong kharbula chuan an lo om khom tamupa tam tak nat tin reng ana te chu ti dama ram hoi tam tak an hot chuak boka ram hoi te chuan ama chu an hriat awangin an tong a phal lo marka bung khat chang som thum pahnih tanga chang som thum pali ama fapamin pek na hian pa chuan vanin thil pek a pek thei zonga hluber chumin pe a damlo en kol na na he thil thlom pek man hi kan ham thatna ani Krista chu inin nga na ni sela tidam tu ro pui kuta har satna tin te thlen zel ula chet na tin renga ani chu in thoi tir zelang cheu rin na ne na ti tak zeta tong trai na chu ngai thak ani ang hei hian doctor te hne na in rin tok na pe in damlo hne na huaisen a pe bokang hele ronga bol laya khopui lian le thingtlang khuate tlo kwal thin lai khan a hnen ron pan tu apiang te ati dam vek awang khan doctorin tidam turo puya chungarin na nga awangin kan dam do ina dam lo te chu thil lian takte be sei tura hruai tur an ni ti mutir kania tu man nar an ni ngai lova ani chuan an zaina tidam vek ani Krista chu mitlonga mu mei thei nilo ma se chok zanga tidam turin alo hnai ani ti dam lo chuan a chiang tur ani a thole nu khan Christian azir tirtanen in tokin ni somli chung chu malam huna rong an bol dan tur zir tira vana alon ni khan zir tirta chu aruat sakna mun galili ram tlang pakhata amua ani chuan an hnena lele vana thuna ina zong ka hnena pek ani to chuti chuan kalula nam tina me zir tira te siamula pale fa pale tharau thiang hlim mingin baptis ula thuka pek zong chopom turin zir tir u ngai te u ke kum khuin khovel top thleng point in hena kom zelang ati a mathai bung som ni pariat chang som pariat atanga chang som ni doctor le damlo tin te tan he thu tiam rin hi an ham thatna ani a aring tu zong te tan na ani si a